دكتور عبد القادر حسكو او ريفابرينا خوشخانه خالد فجري لطاقه الشيخ مقصود قلمع دكتور دما باش به نهار شاوا يقلو الله عليك شوانا روش شاوا يا دكتور روشا مروفي يعشار نخوشان برينداران روشن شما صوت روشن کی شرکی گرانا کومک چکدار هجوم از بوسیر جا کیبت هجوم سر تاخیر شما صوت و اشرفی و بنیزی دکم چک و توپ خود نو گلی سیویل دکن ملت ما دماغ خود حیات زرای جد دبینه هیروش بود ده انسان جان خودان شهید کردن جمع 65 بریندارن بله او امارات بيجي يا ايرو يقلو بقشتي حتى نها چند كس شهيد بونه بريندار شهید اجمار ده و بریندار 65 او هجمرا شهيدان ايرو يا ام بتواهي دماسي روجين هيرشين جروبانه تبعي دمي سيرو جان بريس دكتور يعني نها وقتا قلتي شرك دجواره قالوا هين وكنا خوشخانه بيويستين وهنا كو برينداران تدايب كن والله بريستيما قال لك برتش تاع هيا بو سي هيفن كومي تشقدر دور تاخا شيخ مسعود واشرفي دو بيش كنا تشتي برنادن تشتي نيل انت كمنا درمان جهاز طبي حمود جمع كيمن ودر فاطمه قال لك كيمن ودبرجي درجي تفترض ما اي كور بكوري بكن اي جراحه واي تشتي وسط ده عملياته بكن ده مالت وان تاخير دندنا بري مش دشين دهاتن لا اما فيجري شرشي وهوجني نمو بقي ما مستشفى ام وقنا خوشخانه هيروش طيبات بوسيروجن في تختي بوسبورن وقت جراحه اي عامه اي زكواكري اي استيو اي عصبيه نيرولوجي بله وش آلية كهرباء وقالوا كهرباء آب وخدمة گزاري دند نخوش خانه ده هنا كوين بكار من راوشي بي تدبير كاني دي بري ببه فرصة جمد انترنت داراوتي دكتور مقود خدمة گزاري دند لنخوش خانه باشن قالوا وكو كهرباء آب تشتندن كوين بشين كاروبارين خوا بي بري ببن درمان قالك جامع كنا درمان حري تمام درمان برا دمي ما قلت كان دروباتش تيجي نا درمان نا جهاز طبي نيلن بله دكتور الو بله دكتور ما اشتهي دربوس نادي كرن حيو هكا بتشك مظبوط اني شوشاك مازوت اي كولا تيتا كذا كرن يجبو زوري خو قرم كن هوجي قد كرن جداز ذكرتن درجاندن بله دكتور عندي شوازي شاركرني چاوا يقالوا جروبين چكدار چاوا طبارانا شيخ مقصود اشرفيه دكن آیا بتن جهن لشکری دکن آرمانج يعني بقى عفوي شاري وانا بشكل عشوائيه تن سيستم قالوني كي دمرا كي نمره غير نخمم شارتكن بله وروشا خلكي بقشتي چاوايا يعني روشا مروفي چاوايا خلك هشتا تاخان دايه چاوات جانا خود بردام دك دروشا كوصيا دجوار دا قالوا هيروز كيموني بر حمود تشتغل روشي هوجي زحمتي قال كي تدهيا لا اما حدانا كنت بتشتي اساسي اداره دبن وش قالي ار دارين هوجي كيمبيا موزود قد خاب قتنينا اها اي هيزن اصاي شراو شوان شايا قالوا لبرسين قرتني بان جروبان بلندن سر كوري خونه باراسترا قال خودكن او في داكورنج قال خورا وروشا شر چاوايا روشا چپرين شر چاوايا هيرشا جروبين چك دار هنا جي بردام دكه برسبان چاوات تدان بری نکوب ده ساعتان اول ما بری ایرش نده کردن جبو کار انسانیتی مروایی دستاندن دیگه اینو که بساکنن لی اما ون اصلا کردن هیچ اول ما شرکی دشوار چی بو آرتا هجوم سروان کردن لی تاخی ما دیشت سریان و ملت ملت چیزی به آرامی بو لی تاخی ما هر در فراد کردن. ولی دکتر الشيخ مسعود اشرفي قال لك كاستيلو استاندنا
سریان جیر اشرفی را هیچ استاندنه نکو شرجی بردوامه گلو هیچ جایی که گروپین چکدار پیشروی کرنه؟ تنگی تا نه زلال بو ما گوهاد نه پیش گروپین چکدار دهرشین خدا هیچ هرشکان به سرکتیه هیچ جایی گرتنه کنترل کرنه داگیر کرنه؟ اره پر کرتنه چه جوان پر گروپ جوان کرتنه و گروپ وانجی پر سلاح جوابتنه و بازار بیچونه اره اصلی برنس وان گلک چه بودن دکتور تو وکو دکتورک و ریببر نخوشخانه که کراو شوایا بوی اوایه داخازات چه گلو جاریت پیوندی دا جرایا گشتی پیشازی ما خواسته که ما تمامی هیروش با سبسه که و چکدارا و سکرانده بدن هیروش دنیا تبدأ بآرامی چه دبه انساناتی چه به اخلاقی دیالوگی چه دبه نه بشر و کشتن و پرچونان انسانی دمره انسانی سورینه هم کرد به ولا عرب به نه قال یاکه ده هیروش و کمی چکدار ویتشتی ناس ناکن انسانیتی ناس ناکن مروتی ناس ناکن کاری دکن کار کی وی اخلاقی جداتری انسانیتی و اخلاقیه هم هیروش بانگزیه نتوى شغل سازي هلا الدنيا ده امروفي متحده حمو سازيان لازم سربتين قريب ساكنن وبو شريب سكران بدن هيروز ايدمرا قالي سورينا كرد ولا عرب يا حمو ياكن انسانه هيروز دبا ضحيه هيروز دبا قرباني دوري دولت دربان ایناستاکری نخم مخای کی دمره کی نامرا هیروش جمال لازمه حس کردن مبنی گلی ما گلی سوری تبایی کرد با عرب با مسیحی با ازدی با چرکز با ارمنی با هیروش هم گلی سوری نه به حس بله کردن اما شرم پرچون هم جمره نه لازمه لانه پرچکن زیاده دکه اولوزی زیاده دکه بله دکتور بیویا سرنجاتا گشت بیت اكيد دقيجي جبر كتول كردستان 24 داغ ام بهفرادشتاني سباراتي روشي بريز دكتور عبد القادر حسكوري ببرينا خوشخانه خالد فجري جي طاقه شيخ مقصود قال مبو قال لي سباس دكتور